Dans son palais, tous s'écrier. Dans son palais, tous s'écrier. Si Jésus est Seigneur, qu'on accorde très très fort. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire à Dieu, Seigneur? Dieu pour moi, les gens laissez-moi moi employer ces Seigneur, moi je l'amour pour moi, l'amour pour moi avec un Adore le Seigneur, je sais pourquoi j'ai la oh Jésus, oh il est bon, il a monté
Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, que la gloire te revienne. Seigneur, que la puissance te revienne. Tu es digne pour adorer. Personne ne peut s'égaler, se mesurer à toi. À toi la gloire, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Là, c'est lui qui a écrit les formes en ce matin. Celui qui va faire quoi? Doit nous louer le Seigneur avec une acclamation. Ça peut être une bonne chose. Gloire à Jésus. Alors, voilà. Alors, sous vos acclamations, j'appelle maintenant Sylvie Kaboulaya, on acclame le très très fort Jésus. Ongeza makofi yako, ongeza makofi yako, ongeza makofi yako. Haleluya. Utainamisha kichwa chako, utasema Mungu sema nami asubuhi ya leo. Tunalibariki jina lako Mungu wetu asubuhi ya leo. Asante sana kwa neema tena ya siku ya leo. Kupitia neno la leo ninahitaji maisha yangu na ndugu yangu yapate kubadilika. Maisha yako yapate kuonekana katika leo. Tunaweza kujifunza kutembea katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunaweza kutembea katika uwezo wa Yesu. Asante kwa sababu unaendesha ndani yako ili kuomba. Tunaomba na kushukuru ni katika uwezo wa Yesu Kristo. Amen. Usomaji tutakamata kitabu cha Isaya. Isaya 61 tunakamata mstari wake wa kwanza. Isaya 61. Nasema Amen. Amen. Unaweza kukaa. Kwa ya kwanza tunamshukuru Mungu kwa ya leo kutupatia fursa ya leo. Tunamshukuru tena Mungu kwa papa nipanga na mimi nipate kushimama mahali hapa. Mimi najua kwa kweli papa hapa nake madhabahu kwa bure bure.
lakini kama nami aliniselektione, mimi nasema Mungu abarikiwe. Na wewe vile vile sitakosa kukushukuru, kwani uliacha shughuli zako na wewe ulipenda leo ukiwa usikilize neno la Mungu, na wewe vile vile Mungu apate kukubariki. Tunakuwa na mada yetu ya leo ambayo ni blessure interne, bidonda ya moyo. Haleluya. Wakati nilikuwa na meditate ya bidonda ya moyo, nilisema kwanza definition bidonda ya moyo ni nini. Nilikiangalia wakati hata mtu iko naishi, kidonda ni mahali mtu amelumia. Wakati mtu analumia njo anakuwaka na kidonda. Sasa wakati minasema kidonda kia moyo, inamaanisha ndani ya moyo wa mtu kuna ndani yake maumivu. Sasa zingine ulikuishi na watu, ama wewe mwenyewe ulikoze vile vidonda wewe binafsi. Nikakiangalia ya kama watu wengi kwa kweli wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini wanaishi na vidonda ya moyo ndani ya maisha yao. Na inakuwa kwao vigumu kusogea katika maisha. Inakuwa vigumu kuendelea katika kazi, ama inakuwa vigumu kuendelea katika safari ya kwenda mbinguni. Msomaji utatusomea kitabu kingine, Samueli wa pili 13 verset 1. 2 Samuel chapitre 13 verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, voici ce qui arrive. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Kulikuwa dada moja ambaye alikuwa ni mrembo, na kulikuwa kaka yake Amnoni ambaye alimpenda ama alimtamani. Endelea ndugu. Verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Amnoni tamaa yake ya mwili yalimsukuma mpaka anajigonjwesha. Haleluya. Amen. Tamari ni dada yake na Amnoni. Ile ni historia ambayo wengi wanayajua. Lakini Tamari alikuwa ni dada yake na Amnoni. Mpaka Amnoni akafika kwa wakati wa kujigonjosha, kwa ajili alikuwa na metamani dada yake ili apate kuzini naye. Endelea tena msomaji. Car elle était vierge. Kwa sababu alikuwa bikira. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Na ilikuwa vigumu sana kaka yake Amnoni kupata kumsogelea, kwa sababu vilikuwa kwa kweli haviwezekani. Verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Jonadab alikuwa ni rafiki yake na Amnoni. Niko narudilia ili na wale ambao hawakusikia Kifaransa wapate kuelewa. Verset 4. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Ni Jonadab ndio anapata kuuliza rafiki yake Amnoni. Anasema juu ya nini uko unagonda, ijapokuwa wewe ni mtoto wa mfalme? Ule ni rafiki yake ambaye anauliza mwenzake. Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton frère viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare son monsieur afin que je le voie et que je le prenne des mains. Verset 6. Amnon se coucha et fut le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, mon sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Verset 7. David envoie dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépare devant lui des gâteaux et le fit cuire. Verset 9. Prenant ensuite la poêle et le versant devant lui,
Mais Amnon, refusant de manger, il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans ma chambre, apporte le mets dans la chambre, et que je les mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et le porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens couche avec moi, ma sœur. Elle répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Le roi ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il déshonora et avec elle. Tamar répondit à satanique bigarré. Tamari akakamata majifu akamwanga kwa kichwa chake na akapasua vazi zake. Asante, utarudilia nyuma. Mungu akubariki kaka. Hapa ni historia ambayo unajua ambayo iko katika Biblia. Ilikuwa ni kaka jina yake Amnoni alimtamani dada yake ambaye ni Tamari. Na kulikuwa rafiki yake ambaye alimupatia njama ambazo inabidi afanye ili apate akazini na ule dada yake. Angalisho kwa marafiki wabaya. Amen. Minafikiri ya kama hapa Amnoni hangepasha kuwa na urafiki yake Jonadab, hangepataka ile akili ama hangepataka idea ya kufanya nini, ya kujigonjwesha ili apate kuingia katika kitanda na dada yake. Lakini wakati alishawishika akampatia zile njama ya kupata kuzini na dada yake naye akakasirika. Hapa kuna kwa watu wawili ambao mimi nataka kuzungumzia sasa hivi. Kuna kuwa Amnoni na kuna kuwa vile vile Tamari. Kuna watu wengi katika maisha ambao wamepata madeception. Nisema mada yetu kubwa ni vidonda vya moyo. Saa zingine uliwasogeleaka watu wakakuvunja moyo. Ulijiungaka na marafiki lakini haukupataka ya kama Mungu iko pale kwa ajili yako. Hata kama mtu anaweza kukuvunja moyo, mtu anaweza kwa kweli kukuumiza, lakini uko na unajua ya kama upendo wa Mungu iko pale kwa ajili ya maisha yako. Mimi naangalia katika maisha kuna wengi ambao wanaishi hata katika unyumba yao upendo ishakaisha katika ndoa. Kuna mama moja ambaye anaikala tu katika nyumba anasema ya kama mie niko katika ifua juu ya batoto, lakini upendo ishaka mtoka tayari. Sasa zingine alikutana kama message katika telefone ya bwanake. Kuanzia pale ishaka mletea maumivu katika roho. Inalamuka katabu siku anaikala hivi kukitanda. Anaangalia huyu bwana. Anasema huyu bwana kose ni mwingizi atakisu. Ni vidonda ambavyo viko katika moyo wako. Inabidi umsogelee mtumishi wa Mungu apate kukuelekeza ili akuletee suluhisho katika vidonda vya moyo. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza leta faraja, lakini kuna wale ambao wametutangulia katika imani, kuna wale ambao wanazungumziwa na Roho wa Bwana, ndipo anaweza kukuongoza ili usipate kufanya dega katika maisha yako. Kuna watu wengi katika maisha anapasha kujilipishia mwenyewe kisasi. Anaangalia seme, huyu gisi amenitendea hivi, nilifanyaka na huyu mtu kope fulani, lakini akapata franga ya mingi akaniima kwayo, ndio maana leo niko hivi. Leo ndeza fanya nini ili nipate kulipisha kisasi? Unaangalia ndio maana kuna wengine wanalipaka watu juu waende wachome manyumba za wengine. Ule mtu mwenye iko na kidonda ndani ya moyo wake iko hata tayari kwa ajili ya kumuua mwenzake. Lakini asubuhi ya leo, ndugu mpendwa katika Kristo, usibaki na vile vidonda katika moyo wako, ukue wazi na ukue tayari kwa kujifungua.
Kuna watu wengine ambao wanao vidonda vya moyo, ili upate kumtambua. Hata kiingia katika kanisa, utangalia ni mtu ambaye anakuwa na chuki, ni mtu anapenda vya kutetana, ni mtu ambaye anakuwa na fitina sana katika moyo wake. Utangalia alama za mtu kama na huyu, utatambua kama huyu ni mtu mwenye na vidonda vya moyo. Batu benye biko na mablessure, anakuwa tayari kwa kublesse na mtu mwingine. Haleluya. Ukamsogelea mtu ambaye iko na mablessure interne, na wewe ile vidonda vitakuambukia. Ndio maana wakati unaingia katika kanisa, tafadhali dada yangu, kaka yangu, baba yangu, mama yangu, ukuwe na moyo wa utayari, kwa sababu kuna kwaka yengine mizigo ambayo unashindwa hata kumwelezea mtu. Unashindwa kumwelezea hata baba yako, unashindwa hata kumwelezea mama yako, hata rafiki yako wa karibu, unasema atanitangaza. Lakini kama Mungu ameshimika watumishi wake, ni ili tupate mahali pa kujidesharge. Kuna kuwa mandoa nyingi ambazo zimevunjika kwa ajili ya kukosa ushauri. Ijapokuwa wangepataka ushauri mbele ya wakati, ile ndoa haingepashaka kuvunjika. Ile probleme yenye uko naweka katika moyo wako imekukunja. Umekunjama katika nyumba yako, umekunjama katika kanisa. Haupatake tena ya kusema. Kuko mtu mwingine mwenyewe unaonaka, unakosa kama iko na hekima ama ni mpoli. Amen, amen. Kuko tofauti kati ya hekima na upole na unafiki, uchimbi ama vidonda vya moyo. Kuna kwa mtu mwingine jia vidonda ya moyo, anashindwaka kuwasogelea batu, anaogopaka na kusema. Tunaangalia anakuwaka anajizole. Na ukataka msogelea tu kidogo, unaona kule mtu anajiaflame. Amen, amen. Hapa minajua minazungumuza na moyo wa mtu. Ni kila mtu ambaye iko naona ndani ya moyo wake, anajitafakari yeye mwenyewe, anasema minaishi namna gani? Ndugu mpendwa katika Kristo, vile vidonda vyenyewe unaweka katika moyo wako, haupendi kujiweka wazi ili upate usaidiliwe. Kwa kweli vile vidonda vinaweza acha hata unashindwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu unaishi ndani yako na manunguniko. Ndani yako unaishi na vikwazo. Unasema mtu fulani alinikwazaka, mie naye tutazungumzaka nani mpaka mbinguni. Mbinguni ya nani? Jiulize wewe peke. Kuko mtu unasema ule mtu sitamsemeshaka, nilikalaka kwabo, mama yake alinifanyiziaka. Kwa kweli unaweza ikala kwa batu, bana kumaltrete, bana kutesa. Kwa kweli haimaanisha uwaweke watu katika moyo wako. Ukuwa tayari na moyo wa usamaha, ujifunze kuwasamehe watu wengine. Unaweza kuwa ulikuwa na kampuni, ile biashara yako unafanya, wafanya kazi wanakuharibishia kazi. Kwa kweli yanaumiza na yanauma, lakini wasamehe. Na ukaangalia binakuwa buzito kwako, sogea kwa mchungaji, ujifungule, umwambie papa, mie nilipitiaka mwaiki, nikaingia na mukile, batu bakani desevoir, nishaka shindwa na kuomba. Juu mtu mwenye iko na vidonda ya ndani na kuomba kwake anakuwa kasa mwenye iko na lia. Eputa kuna tofauti kati ya kuomba na tofauti kati ya kulia. Kuomba ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu. Lakini wewe ushaka bakia mtu wa kumurmire, unabakiaka tu uko na nungunika. Kila mtu inabidi ajitazame yeye mwenyewe. Hii yenye iko ndani ya moyo wangu, hii yenye shaniletea tension, inataka nibeba na kuwa vese. Na ukaendelea kuyaweka, itakubeba mpaka mkaburi. Ndugu yangu, tafakari ndani ya moyo wako. Ile kitu ambacho unaweka katika moyo wako, unaificha katika moyo. Ijapokuwa ukuko maneno mengine ukaieleza, utapata msaada na inatoka. Lakini leo watu bamingi basha kuwa na maavese. Uko nakutana na mtu wa 18 iko na avese. Sasa zingine bali mkatalaka kashindwa kusiporte ile ku. Kidonda kikabaki ndani ya roho yake. Alikalaka kwa batu bakamo desevoir. Tasio na njaka mkamata. Lakini wewe ambaye uko nanisikia saizi, kama na uko victime wa vidonda vya moyo, wasogelee watumishi wa Mungu, wapate kukuelekeza na wakuoneshe namna ya kuomba. Kuna kwa wengine wamama katika nyumba, bwana yake alitrishaka, na mama nana kamata naye ujasiri ya kujivange. Haleluya ba mama. Ile ni tabia mkali sana ambayo inabate rekoro leo. Bwana yangu anachepuka
Na mimi nenda mimi nachepuka, Mungu akusamee mama. Lakini kweli ulienda unajivanje, umepata kule nini? Saa zingine umeenda pata kule mimba, unaangalia hauna kwa kuibeba, sasa na umeitosha hata inakatala. Unakiuna bandika wale watoto wote kunani? Kukichwa ya bwana yako. Kila mtu na zamiri zake sasa. Ile yote unaweza kuwa unayaweka, lakini uko unajua kisi alevma kwa kweli iko. Uitike ukatali, unacha jifanyisha kama uone. Kujuku kwa batu ba mingi benye banasikiaka kunyakuliwa kama ni historia. Lakini mimi nakwambia kama ile siku itakuwaka, inabidi fungula roho yako, ukuwe wazi. Kwa kweli hatukwambia kama uende waambie bwana kuseme bwanangu, huyu mtoto wa kwanza na wa pili haiko bako, hapana. Wewe sogelea mtumishi wa Mungu akuelekeze aseme ufanye hivi na hivi vitu vikwe mzuri. Osilonda utakuwa kanaona ule mtoto katika nyumba yako na unajua kisi haiko mtoto wa bwana yako. Ile kitu inaweza kukuua mama. Zamiri yo peke itakuletea tasio na itakupatia AVC. Sasa zingine hutapataka na wakati ya kutengeneza na kumusha unakufa. Ijapokuwa msogelea mtumishi wa Mungu anakuelekeza na anakuonesha njia na unajidebarase na ile mzigo. Na kuna kwa mwingine baba naye anaweza kuwa alishabebesha mimba nje. Niko nasema yenyewe biko leo kudunia ya leo. Unashindwa kwa nibia bibi. Unasema huyu bibi tumeteseka naye. Wakati atasikia gisi yenyewe nimeenda bebesha mimba nje, huyu mwanamke anaweza atajifanya mbaya. Kuya uone mtumishi wa Mungu atakuelekeza. Amen, amen. Kuna kuwa hata watu katika kazi angependaka hata aendelee mbele, lakini ukosefu wa maelekezo inaacha anashindwa maisha. Kuko mtu mwenye anaweza kuwa alipataka pesa ama kiwango fulani ama kaanja biashara fulani ikashindwa kuendelea kwa sababu ya kukosa maelekezo. Kuko mtu anajifungiaka kobi yake. Unajifungiako maneno yako, itajulikanaka tu siku problemi itapatikanaka. Lakini kwa siku ya leo mimi nakuja kukutangazia ya kama ijapokuwa maprobleme iko katika maisha, unaweza kuwa uliibiwa ni juu ya kukosa ujuzi ama kwa sababu ya kusikiaka habari njema. Lakini kwa siku ya leo mimi nataka kukutangazia ya kama faraja haipatikanake mbali na Yesu. Unaweza kuwa uliteswa katika maisha, unaweza kuwa umekuwa torture katika foyer. Bwana wako anakutesa usiku na mchana, lakini uko unajua kama faraja ni kwa Yesu Kristo. Hakuna mahali ambapo unaweza kupata solution. Hakuna nafasi kwa unaweza kupata suluhisho katika maisha yako. Wewe peke kwa jaribu kujitafutia solution, tunaendaka kutanusha neno na bafumu. Haleluya. Kuko batu benye wanapenda nyumba ya bafumu kushinda hata kanisa. Akasikia mfumu wa mpya ashafika Turunga, utamkutana ashafika Turunga. Ukamkutana ukasikia mfumu ashafika kama ngambo ya ILPGL, atenda patikana kule. Mama yangu, kuko vitu vyenye unaweza kwa ulifanyaka kule, vyenye habijulikane. Unaweza kwa uliziniki na mfumu, mimi najua mimi nazungumza na moyo wa mtu. Unaweza kwa uliachaka hata mavazi yako kule, ishaka kuletea culpability mwe. Unakosaka akose hivi njoo inaachaka siendelee. Unaweza kwa uko baba, unaendaka tafuta pesa kunjia zenye haziwezekani, ushaka shindwa hata kumwambia mtu. Ndio kitu yenyewe kinaendaka kinakuluma muro, ndio tunaangalia ka unagonda. Haunenepe. Kumbe kuna vitu ambavyo vinasumbua moyo wako. Kuko batu benye biko na mwili ya munene, lakini juu ya bidonda ya moyo inachaka banashindwa kunenepa. Kuko batu biko na tensure ya bien, lakini juu ya bidonda ya moyo inachaka anashindwa hata kutakata. Siku ya leo mimi nakuja kukuambia ya kama Yesu iko pale, alikufa msalabani ni kwa ajili yako. Usiangalie ile makosa yenyewe uko nayo ama zile dhambi ambazo ulifanya, usione kama ni wewe ndio wa kwanza kuzifanya katika maisha. Mbele yako kuna watu walifanyaka dhambi kama na zile, walitubu na wakamrudilia tena Mungu na maisha yao yakabadilika. Hata kama umefanya kosa ya namna gani, umefanya dhambi ya namna gani, unamrudilia Kristo, unasema alikufa msalabani kwa ajili yangu. Siku ya leo mimi nashuka papa. Siku ya leo mimi nakurudilia tena. Sitarudia tena katika zile njia. Wakati umetubu, unakuja tena na kwa mchungaji unasema papa, niko nasikia pia sasa kipabilite mumie. Papa nisaidie kwa maombi uniongoze. Papa mimi nashindwa mie peke. Osilonda ile dhambi katika moyo wako, hayakuwa na wakati ya kuitosha nje, inaweza kukufikisha na mpaka mkaburi. Na katika manunguniko usifikiri ya kama ukakufa unaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haiko kila mtu ndiye atajaliwa ile neema.
Kuna watu wengine ambao wanakuwa na utayari wa kutubu, na kuna mwingine anaweza kufanya ajali ya ghafla. Utatubu wapi mama? Kuna wengine ambao wana vidonda vya moyo, walibebeshewa kama mimba na bangali kwa na bangali nasoma. Ile kitu inakuwa kama mama sana. Na ndio maana unaangalia kama watoto ba kwanza wanakuwa na problem très sérieux. Unaangalia walimbebesha mimba na haiko tayari. Anachukia ule mtoto. Anachukia ule mtoto kwa sababu ni kidonda kiko ndani yake. Anasema nilikuwa na projet ya kufanya kitu fulani, lakini siku nilibebaka mimba ya huyu mtoto, ndio siku maisha yangu yalianza kuharibika. Mama, mimi nakuuliza, ule mtoto alikuwaka pale? Kwa kweli projet zako zinaweza kuwa zinaharibika, lakini ule mtoto hakukuwaka pale. Ukajisikia ile buzito ndani yako, anja kutubu na uende kwa mchungaji, sema papa, mimi nachukia kama mtoto fulani, kwa sababu ukaendelea mwa ile chuki, na ule mtoto uko napanda ndani yake mbegu ya kuwa na kidonda ndani yake. Haleluya. Kuna watu wengi ambao wameteseka katika maisha. Alikuwa kana esperenta kwa kaifi, lakini jaribu fulani kakuika mwingilia tu, ikavunja mipango yake, ashaka kuwa mtu wa kuhuzunika, anajiretira kambali na wengine. Palikuwa natufundisha hapa juu ya kondoo katika ufugo. Kuna kwa kazi nyingine kondoo ambazo wakati inaingia katika ufugo, unakiangalia inakimbiza kondoo. Juu ya nini? Tabia, iko na vidonda vya ndani. Unaangalia mtu alitoka kule kwa makanisa kule kote kwa shaka na anazunguruka. Sasa nyingine, haleluya mama. Kuko ba mama wenye bashaka zini na batumishi ya Mungu. Mungu anisamee kuyasema, lakini ile ni kweli. Ile ni mzigo kabambi ambao katika moyo wako. Osilonda unawaga nasikia mahubiri. Unasikia ndani yako ya kama iko saju niliziniki hivi ama nilifanyaka hiki kitendo. Ndio kuna kitu kinaendelea katika maisha yangu. Ndugu yangu, usiendelee kujihukumu. Usiendelee kujikilpabilize. Rehema ya Mungu iko pale kwa ajili yako. Usogelee mtu ambaye amekusogelea katika imani. Usogelee mtumishi wa Mungu apate kukuelekeza na akuombee ili laana ipate kukutoka na mambo yako apate kuendelea. Na kuna kwa watu katika maisha wameua hata wazazi kwa ajili ya kupigania urithi. Tunabionaka pa Goma. Unasikia watoto fulani balilunguza kwabo juba napenda baujisha. Sasa wengine na uko miongoni mwa bale mlipangaka njama na ndugu zako ili mpate kuua sasa wengine baba yenu ili mgabule urithi. Ile ni zamiri zako zinakugongaka kila mara. Unaweza kula zile mali, lakini conscience yako inakwambia kila mara tulifanyaka mabaya. Tulifanyaka mabaya. Hauwezi kupata amani. Na binakuletea tasio, na diabeti inatokeleaka juu ukapata tasio inakuwa rafiki yake sana na diabeti. Wakati yenyewe inaendelea mu maisha utakufa tu. Lakini kwa asubuhi ya leo Yesu Kristo yuko pale kwa ajili yako. Usiendelee kujikilpabilize. Kuya usogelee mtumishi wa Mungu apate kukuelekeza na apate kukuombea ile yote ipate kutoka katika maisha yako. Kuna wengine ambao walitoleaka watoto yao kwa ajili ya kupata pesa. Unamsakrifia mtoto wako. Unafikiria kama yote ambayo unaweza pata inaweza kukutuliza. Hapana ndugu yangu. Maandiko yanasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, yengine yatakuwa kama nyongezo. Hapa kusema tutafute kwanza pesa mbele ndio ufalme itakuja nyuma yetu, hapana. Unaweza kwa uko pale ulifanyaka biashara, lakini ukapata tena bandugu yako banakukia banakuingiza mtu binyabi style, pesa zako zinafanya nini? Zinapotea. Mwewe ushakashindwa kupardone, ushakashindwa kuwasamehe wale ndugu zako. Inakuumiza sana wakati unajangalia kwa maisha. Unasema haingekuwa mtu fulani kama siko leo hii. Ndugu mpendwa katika Kristo, wakati yenyewe unakuwa na fikiri juu ya batu, wakati yenyewe unaweka watu katika roho yako, unaweza shituka baba iko naendelea katika maisha, lakini wewe maisha yako inabakia pale pale. Juu ya nini? Umefanya moyo wako kuwa kama vile gereza. Umewablokea watu katika moyo wako, yanakuumiza wewe na yanagusa vile vile kwa maisha yako. Lakini katika asubuhi ya leo maandiko yanatuambia ya kama uweke moyo wako kuwa wazi, na wakati utakapokuwa wazi wasogelee watumishi wa Mungu, watakusaidia. Na wakati watakapokusaidia watapata kukuelekeza na utangalia nuru yataingia katika maisha yako. Kuna wengine katika maisha wamekuwa watu ambao aliwaka mtu kupitia sumu. Bila vinakuwa katika makanisa. Mtu iko tu pale ni ajawa tenebu. Anakuyaka juu apande mbegu mbaya katika kanisa na pana poazo. Unaangalia sisi ngine mtu alitunziwa, anapata bahati, anapona. Unakuwa naendelea kumuona
Ukishamwangalia tu roho yako inadunda. Usibakilie pale pale, kwa sababu ile mbegu iko ndani yako. Unaweza shituka unaua na mtu. Tu mtu mwenyiko na vidonda vya ndani anakuwa na utayari hata ya kuua watu, anaona kama ni sifa. Anaweza hata sambaza kundi fulani, anaona ya kama ni sifa. Lakini kama unajisikia ndani yako, unakuwa na ile kitu ambayo inakuumiza katika moyo, haupendake kuona watu wakibaki katika umoja. Kuya tu sogelee mchungaji, sema papa, mimi na problem yetu tunakuwa bachimbi. Hautakutanaka mtu mwanajiweka wazi, anasema papa, mimi ndio nilikupatia kasomo. Na wewe wakakwambia vile utavumilia, na usitapana na kidonda ndani yako. Lakini mimi nakwambia siku ya leo, hata kama unapata mtu ambaye anapata juhudi ya kukia kukwambia, mimi ndio niliuaka baba yako, mimi ndio niliuaka mama yako, kwa kweli yanaumiza. Lakini usibakie pale pale. Wewe kamata tu hatua ya kusema sawa, sitaweza kukusogelea, lakini ninasogelea kwanza kunizidia imani, apate akanielekeza, nione kama kwa kweli nitaweza kusamehe ili niendelee katika safari yangu ya kwenda mbinguni. Kuna watu wengine ambao kuloga wengine inakuwa kama vile kawaida katika maisha. Mtu nendanga angalia mwenzako, kuko mtu mwenyiko expert, akaangalia couple yenye inapendana, anapendanga tu aketia ndani yake trouble. Anapenda tu abaone senye mnakorogana, senye mnagombana na jisikia bien. Wakati yenye unaona uchumba wa mwingine anakaribia kufunga ndoa, unakiangalia unasema tu trouble. Kama uko na ile kitu, ile ni parmi mabitu yenye mtu mwenye iko na bidonda hapendake amani, anapendaka tu aseme trouble. Ndio maana wakati kama na sai, hata kama unasumbuliwa katika moyo wako, uko unajua kama Mungu kwa kweli ni upendo katika maisha yako na iko tayari kwa kuponya kile kidonda katika moyo wako. Kuna watu wengine katika maisha anajikutanaka ametupiliwa na jamaa yake. Kuna watu ambao uliwasaidiaka, sasa wengine uliwasaidia kanuko na pesa, wakati fulani kazi na kuishia, unakosa na wewe kukusaidia, inakuwa na kulumiza, na kwa kweli yanalumiza. Katika society hauna tena kazi, ulikuwa kanasaidia jamaa yako, ulikuwa kanasaidia marafiki yako, lakini wakati wao unakosa mtu ambaye anataka kukukokotea hata mkono, kwa kweli yanaumiza. Lakini wakati utakuwa kingali na chunga kile kidonda ndani ya moyo wako, hautaendeleaka, utabakia pale pale. Ndio maana mimi nakwambia kama Mungu kwa kweli ni upendo, anakupenda wewe na ananipenda na mimi. Na ndio maana akatoka mbinguni akaacha kiti cha enzi, akakuja kufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe, ili mimi na wewe tupate kukua huru. Kuna kuwa mtu mwingine mwenye magonjwa, ishaka umletea vidonda, anasema kama na hii magonjwa mbona inakaribia kunizika, anajisikia ndani yake hana tena amani, anakwazikia hata na Mungu. Kuko watu wabasha kwazikia na Mungu, anasema kama Mungu hanijue, Mungu hanionake, ashaka bakia tu pale mumanunguniko. Mungu anakujua kwa jina lako na anajua vile vile na adrese yako. Ijapokuwa wewe uko na magonjwa, lakini ile magonjwa yasikubebe katika ngazi ya kusema kama Mungu hakupendi. Mungu anakujua na itafika wakati ambapo ile magonjwa atafanya atapotea. Wewe umtumainie tu Mungu. Na kuna kwa wengine ambao wamekosa watoto ambao ni watasa. Yanaumiza kwa kweli. Umekosa mtoto mpaka unaanza kusema mie vishie tu pale. Iko sa Mungu hanijue. Mungu ashakamaliza kugabula watoto, anagabulia kama wengine mie anionake. Na ndio unabakia na kile kidonda, na uko tayari hata kwa kuona kuko mwingine akaona mtoto wa mwingine, iko tayari hata kumpatia na sumu. Juu iko na kidonda, anashindwa kupokea utasa ambayo iko nayo. Akaona mtu wa mimba na kuazika, akiona mtu ambaye anazaa na kuazika. Mimi nakwambia osilonta uko na ile chuki ndani yako, ile kidonda inaingia ndani yako, hauwezi na wewe vile kubarikiwa. Osilonta uko na chuki ndani yako, unaangalia kama Mungu hakujue, Mungu hakukumbuke, unaanza kunungunikia Mungu. Ndugu mpendwa, tubu na ukajisikia iko mzito sana kwako, umsogelee utumishi wa Mungu ili apate akakuelekeza. Kuna kwa mtu mwingine ambaye mwa hii periode ya krize bibi yake hamheshimu tena. Haleluya baba. Heshima imeisha katika unyumba. Balikuwa kana bana kukaribishiaka kwa mbali, lakini leo habakukaribishake tena. Valere yako inakuwa kama inapunguka katika nyumba. Kwa sababu nini? Situation haiko bien, haupate tena pesa. Mama anaanza kukudharau mpaka anakuima na umutu wako. Ile kitu inakulumiza. Unasema mwanamke ni muache,
Kuko wengine bebi kuna babibi juu anakosa saa zingine makuta ya kuoa mara ya pili. Bale banakuaka. Iko tu mfwaye juu amekosa makuta ya kuoa mwingine. Na bibi nana angalia watoto. Anasema mie njoo huyu. Machafu lishanja nipanda manjerina hii mishipa huku imeanza nitoka. Ndaenda tena wapi? Lakini upendo haiko tena. Osilo nda utendelea kubakia na ile kidonda ndani yako. Haupendi kujiacha wazi. Bunyumba yako iko katika hatari. Munaweza kuzeeka lakini hamutasikia furaha ya ndoa. Inabidi kuonekane mchungaji ambaye atakaye kusikiliza na apate kukuongoza ili tena furaha ipate tena kurudi katika nyumba yako. Kuna kwa wengine katika maisha anakosa hata na furaha ya kuwa na wazazi. Saa zingine wazazi yako bashaka kutendea bia mubaya benye kwaka na chunga kwao. Hata vile vile na wewe vile uko mtoto ushaka wakosea wazazi yako mpaka bananza sema huyu si akufe. Ishaka bakia kidonda katika moyo wako. Dada yangu, kaka yangu, bidonda vya moyo ni vya hatari sana. Ukiendelea kuyaweka katika moyo wako, unaweza kuwa hata criminal. Amen, amen. Hapa batu benye banapanaka mapoison. Inakuwa ni bidonda ya ndani, juu ashaka jizesime. Hana tena confiance kwake yeye mwenyewe. Mtu mwenye iko na vidonda vya moyo, hajiamini yake. Anakuwa anaangalia vya mwingine tunjo vya bien. Bia mwenye mwingine anafanya tunja bia mzuri. Juu ya nini? Hauna tena estime de soi. Sasa wengine bibi yako alikwambiaka na wewe pale gisuko pale bakaita banaume unaweza shimama. Na isa nataka jangalia nasema na kwani niko mwanaume ama siko mwanaume ama mwanaume. Na wewe bibi sasa wengine bwanako tu alikutukanaka akasema na unafananaka banamke. Ishaka kuletea unajizarau wewe mwenyewe. Unakosa kama kwa kweli uko mwanamke ama pana. Lakini bila kukudanganya Yesu Kristo mbele hata kama ule bwanako akupende, Yesu Kristo tayari alikupendaka zamani. Mbele hata ule bwana yako akupende, Yesu Kristo alikupendaka tangu zamani. Ndio maana inabidi unaringa, unasema hata kama mtu ananichukia, lakini mimi ni mrembo. Hata kama mtu ananikwaza, mimi ni wakiana. Sasa mimi najitapaka, mimi niko jeante wa mubanandi. Amen, amen. Hata kama unakia kitosha mwakili yangu siwezi itika. Juu ya nini? Mimi nasemaka mimi niko mrefu wa mkabila yetu. Na mimi najisifia vile na mimi natembea nayo, sitatembea kichwa yangu chini hapana. Nitatembea kichwa yangu tunaiko hilo. Osilo ndio utaikala vidonda vinabaki katika moyo wako. Utakoka natembea tu unakunjama. Tusome Biblia. Tutasoma kitabu kia Luka 10 verset 25. Luc chapitre 10 verset 27. 25. Verset 25. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus: pourquoi l'éprouver, maître? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Hapana, ni Luc 13, 11. Luc chapitre 13, 11. verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Kulikuwa mwanamke ambaye alikuwa mlemavu tokea miaka 18. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alikuwa na amekunjama, alikuwa hawezi weza tena kushimama. Verset 12. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit: wakati alikutanana na Yesu akazungumza na yeye. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Akasema mwanamke, ugonjwa wako imepata uponyaji. Et il lui imposa les mains. Na wakawekea mkono. En laissant, elle se redressa et glorifia Dieu. Na ule mwanamke akashimama na akamshukuru Mungu. Asante msomaji. Hii ni historia ya mwanamke ambaye alikuwa na mekunjama katika miaka 18. Angalia magonjwa ambaye alikuwa amepata katika hizo siku. Mateso ngapi ambaye alikuwa amepitiwa. Alikuwa na amekunjama. Lakini wakati alikutananaka na Yesu, ile magonjwa yake ikafanya nini? Ikapotea. Mimi nataka kukuuliza na wewe asubuhi ya leo, nini ambaye inagunja maisha yako? Kukunjama haiko tu mpaka utembee na unakunjama hivi. Kukunjama ndio kile kidonda kiko moyo wako. Sasa wengine unapataka bachumba bana kukatalaka. Tushaka kamata decision.
unasema mi iko sawa kuniumbiaka banaume, haba kuniumbiaka bunyumba. Ndugu yangu, bali kuumbiaka bunyumba wakati njo haiyafikia. Wakati utakapokutanana na Yesu, utapata mume wa maisha yako ama utapata mke wa maisha yako. Kitu gani ambayo inakunja maisha yako? Kitu gani ambayo inasababisha ukuwe na lia usiku na mchana? Minaruka kule kwa ule kiwete mwenye alikuwa katika kisima cha Betsaida. Ule mgonjwa alikuwa kisima cha Betsaida, alikuwa amefanya 38 iko pale. Mimi najiulizaka ile nyali jibiaka Yesu, akasema mimi sina mtu. Ndio saa zingine kisi yenye uko leo, ushaka sogelea batu bashaka kukatala. Unaingia katika kikundi fulani, watu ndio mwenye unatupiliwaka. Yeye alijibiaka tu Yesu, alikuwa kake clear, akasema mie sina mtu. Na wewe asubuhi ya leo unaweza sema, Yesu, watu wamenikatala, watu wamenitupilia, sina tena kwenye ndezenda lilia, lakini niko tu na wewe peke ndio suluhisho katika maisha yangu. Na wakati utakamata ile decision, ile manunguniko katika moyo wako itaisha na utaishi maisha normal. Kuka watu wengine wenye biko na sura ya kukunjama, haiko njo sura yake, anazeeka juu ya vidonda vya moyo. Angalia mwanamke wakati nyeba anamwambia kama msheteme mara ya kwanza, mwanamke tukue wazi, unajisikia kai? Unajisikiaka sura yako inaanza kunyoroka, hata hali yako ya kuvala inaanza kubadilika, ili ufanye nini? Ufurahishe ule ambaye amekwambia jetemu. Sasa Yesu yeye iko zaidi ya mtu, iko zaidi ya mtu anapasha kukwambia jetemu, naye anakuambia tena asubuhi leo kukumbusha ya kama anakupenda. Itapokuwa magonjwa uko nayo, itapokuwa vidonda vya moyo uko nayo, Yesu Kristo anakupenda na iko tayari kukausha machozi yako. Kuna watu ambao katika unyumba, unakiangalia unyumba unakaribia kuvunjika. Unyumba unataka kuisha. Uko naangalia wewe peke na macho yako, pepo zinakuambia tu, acha tu ndapata mwingine, bwana naye acha tu ndaoa mwingine. Batoto mutabatupa yapi? Bidonda vyenyewe umeweka katika mioyo masiku za kutosha. Mnashindwa kutengeneza nyinyi watu wawili, lakini mnapenda tribunal ndio ende kabajije. Bidonda vya moyo inaweza acha mtu anakuwa unakamata decision zenye utaregrete après. Amen, amen. Sije mimi naeleweka. Vidonda vya moyo vinaweza kukufanya ukamate decision yenye utaenda unaregrete kule zamani. Unakiangalia ulikuwa uko stable sasa zingine katika ndoa yako, lakini kutokutengeneza ama kutokusegelea watumishi wa Mungu inakufanya unatoka katika kusitau yenye ulikuwa na huko ndani. Kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kujifunga. Unafunga maneno yako. Unaweza wewe unaweza kuweka siri. Kuna kuweka siri na kuko kujiua wewe peke. Amen, amen. Kuko mtu mwenye unaendaka angalia unakosa ni hekima, ubie kama ni bupole. Kitu kingine haikuwa ni bupole. Kitu kingine haikuwa ni kuumia mwandani. Ashaka kosa ajifanye nini? Mimi nakwambia wewe mwenye ushaka kwa kama kwa mpole na haiko njoo na tire yako. Siku ya leo Yesu Kristo anakupenda. Changamka. Na wakati utakafurahia maisha ambayo unayoishi, umsogelee mchungaji, sema papa, niko na kitu fulani njoo nataka mimi na huzunika. Papa nisaidie, nishaona hii kitu itachaka sifike mbinguni. Na wakati utakapojiweka wazi, utasikia amani tena ya Kristo itaingia katika moyo wako. Tuko kwa watu wengine, kuko wengine maprobleme yenye haiombe dawa. Haiombe hata na psikologi. Haiombe hata na maombi. Inaomba tu nini? Ushauri na maelekezo. Lakini wakati unajifunga, unasikia tu siri yangu haitatoka nje. Wanasema siri ya nyumba haiendake nje, ama siri ya biashara yangu mie sitaitoshaka nje. Osilo nda uko naweka ile siri, na njoo kadiri uko nenda unakufa pole pole. Na wakati utakapokufa, Yesu ataendelea tu kubaki Yesu na Mungu ataendelea kubakia Mungu. Ijapokuwa ungepasha kujiweka wazi. Unaacha wazi, unasema hapa mie nishaka kosea. Bilikuwaka hivi na hivi, njoo kitu yenyewe inaniaffectaka, na ukaangalia itasenye mimi nakuwaka nayo, hanikuzaliwaka nayo ama haikunianzaka zamani, lakini tokea tu kitu fulani litokeaka maisha yangu, njoo nishakaanza pata pressure. Haleluya. Asubuhi ya leo Mungu atusaidie mie na wewe ili tupate tena kumrudilia Kristo, kwa sababu ni ndiye suluhisho katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaombaka,
unaweza kuwa unafungaka, lakini kama unajana manunguniko katika moyo wako, unajana vidonda katika moyo wako, hata kama Yesu Kristo anakia kuchukua kanisa lake, ukwani unajua kama mie na wewe na tutabakia, kwa sababu hatuwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Katika ufalme hakuwezi kuingia kitu kichafu. Mungu apate kubariki neno lake. Tunaweza kushangilia Yesu Kristo. Tutaanza kufanya hivi na watoto wangu ili wapate kuelewa nini ambacho tunapaswa kufanya pamoja na Mungu. Nimependa niongezee tu kulingana na yale ambayo amesema. Nani ambaye amebarikiwa? Tunaweza kuchapia Yesu Kristo mikono. Amesema kwa ajili ya vidonda vya moyo. Sasa mimi kama vile baba, nimetaka kuongeza mashauri ya baba ili mtu apate kutoka katika vidonda vya moyo. Nimefikiri hii ujumbe imekugusa. Sasa inabidi kufanya nini? Suluhisho ya kwanza, tusome Biblia. Mezali 28 mstari wake wa 13. Tunaanzia pale kwa shairi la kwanza. Ili mtu atoke katika vidonda vya ndani. Proverbe 28. Amesema sana kwa ajili ya jozi. Unajua hesabu ya manyumba ambayo iko katika mji wa Goma ni hesabu ya vile ya siri na ni hesabu vile vile ya vidonda. Mbele tupate kusoma shahiri unisikie. Kuna kuwa jozi. Wao hawakukuwa naelewana asubuhi. Mwanaume alikuwa anatumika mahali fulani. Yeye akakamata begi lake. Yeye akajielekeza katika mahali anapotumika. Na yeye akasema mwanamke, mie sitamsemesha. Mwanamke alikuwa na pressure ya kupanda. Alikuwa vile na magonjwa ya kisukari. Gizi nimetoka kusema hapa. Mwanamke anaenda katika kazi yake. Yeye hakukuwa anajua kama mke wake ambaye amebaki ni mgonjwa. Kulingana na maneno ambayo mwanamume amemwambia mke wake. Sasa wakati mume alienda, baada ya pale mwanamke akaanza kujisikia vibaya. Na magonjwa yakaendelea. Tokea asubuhi hakutoka katika chumba. Na watoto wakiwa nje wakifikiri tu ndio vile mama anakuwaka. Hatokake katika chumba chake mbio. Na jioni mume anarudi katika nyumba. Akirudia na kasirani katika moyo wake. Akiwa na bwanaume yake akijishimama hako. Yeye akasema leo sitamsikia. Leo nitamkulia meno. Mwanaume anarudi nyumbani. Hakujua ya kama tayari mke wake alishafariki. Alikufa na presha ya kupanda. Anarudi nyumbani. Anaangalia mke wake analala. Anasema kama mimi namsemesha atajiwazia. Wenye wiko katika ndoa tuko pamoja. Kuna ukua wanaume hapa. Ni kama vile mabwana hawakufika hapa leo. Mimi nasema mabwana wako hapa. Mume akasema hivi,
akasema leo sitamsemesha. Mie njo yokoro umu. Atasikia kisi mie njo mwanaume. Mke nasha kufa tayari. Mume alikuwa na hajue. Anaingia katika chumba. Yeye anakamata mashine yake. Anaingia katika sebleni. Anaendelesha kutumika. Tayari mke wake anasha kufa yeye na hajue. Inafika 22h. Anaingia katika chumba. Anaangalia mke wake. Anasema tubakie pale. Yeye ajibakilie tu pale. Abakie tu pale. Anamwacha pale, anaenda katika sebleni. Anatia filamu yake pale. Inafika 0. Anasikia busingizi. Analala pale kwenye kiti. Hasungumuze na mke wake. Vidonda katika moyo. Mke na alisha kufa zamani, mume na hajue. Sasa analamuka asubuhi ili apate kwende mkazi. Anaingia tu hivi. Mainzi inaanza kumsogelea. Anasema zinatokea wapi hizi? Ilisha yala pale kumke wake. Amutingize mke hivi. Alikufa zamani. Anamunyangula. Mke na alisha kufa zamani. Anabusu mauti ya usamaha. Maiti ilishajikufia zamani. Mwanaume kwa ajili ya vidonda ambako katika moyo wake. Sasa anaanza kulia. Ili habari tokee nje, yeye mwenyewe anaanza kusema, ningependa kuoa mwanamke, lakini siwezi kupata wa sasa huyo. Anasema na nani? Anasema na mwenyesha kufa. Nini yenye namuua? Vidonda. Sitamsemesha. Anaanza kulia. Hata kama mimi naoa mwanamke mwingine, haezi kuwa kama vile na huyo. Ni wakati yenye mke amekufa, ndio mume anaelewa ya kama nilikuwa na kitu ya samani ambayo imenipoka. Acha niwaambie, katika maisha, kama Mungu anakupatia fursa ya kumpenda baba, upende kama vile wenda bazimu. Kama mimi napendaka kwa kweli. Mupendane mkiwa hai. Umpende. Mpaka watu watakaye kuona watasema na mimi ningependaka nikuwe na mume kama na huyo. Wafike katika ile ngazi. Inabidi watu waseme nilikuwa na haja nikuwe na mke kama vile huyo. Ndio ndoto ya maisha yangu. Mama, wakati kingali na ule mume, angalisha na vidonda vya moyo. Asubuhi ya leo nilihubiri kwenye redio. Wakati unaposoma kitabu cha Ayubu 14, ni shahidi ambayo iliniogopesha. Ikasema hivi: kila mtu ambaye amezaliwa na mwanamke, maisha yake ni mfupi. Ushaka soma ile shahiri? Utusomee kwanza ile shahiri tusikie. Mbele nirudi katika kitabu ya Mezali. Kila mtu, hata na mhubiri naye, na wewe ambaye uko unasikiliza, jinsi tumezaliwa na mwanamke, maisha yetu ni mafupi. Soma shahiri. Job 14, verset papa. Verset 1, Job 14, verset 1 à 2. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme de la femme. Mtu amezaliwa na mwanamke. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Maisha yake iko namna gani? Est courte. Usome pole pole ndugu. Tunasema juu ya vidonda ya moyo.
Wanasema hivi, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. gisi yenyewe uko pale, ikuwe mimi mwanamke naye amezalika na mwanamke, maisha yako na maisha yangu ni mafupi sana. Tupendane tukiwa hai, tuzuize vidonda vya moyo, tuzuize moyo ambazo zimevunjika. Kunakuwa vitu viwili ambayo mwanadamu hawezi kuyavumilia. Ya kwanza ni wakati. Hata kama uko tajiri, hata kama unafundisha kwenye chuo, hauwezi kuchunguza wakati. Unaweza kuchunga vidonda vya moyo, adui anakuhubiri ukingali na wakati, utatengeneza kesho. Haushikilii wakati, nitamsamehe kesho. Ayubu anatuambia kila mtu ambaye amezalika na mwanamke maisha yake ni mafupi, na kila siku maisha yake yanakuwa yanachangamka. Kitu ya pili, mtu hana uchunguzi wa mabadiliko. Sisi sote tuko Goma. Miongoni mwetu kuna watu ambao walikuwa na kazi, lakini kwa ghafla kunaonekana mabadiliko. Ulikuwa kanatumika, lakini hauna tena kazi. Haiko ndio haja yako, haukuyapenda, lakini kumekuwa mabadiliko ya ghafla. Hakuna mtu Goma ambaye alipenda pitie katika kipindi cha ukosefu, lakini wakati yanaenda kutuponyoka. Wakati tunasema juu ya nyakati, ni sehemu ya umilele wa Mungu ambao Mungu anampatia mwanadamu. Mungu yuko katika umilele wake, na yeye ana wakati, lakini anachunguza wakati. Amen. Hauyanisikia vizuri? Mungu anaishi katika umilele, na katika umilele ndani yake kuna wakati, na ile wakati ni zawadi ambayo Mungu amempatia mwanadamu ili apate kutimiza kazi na katila kupata kuzuia vidonda ya moyo. Muko watu wa kanisa moya, Mama Sylvie hapa zungumuzaki na kisi yeni munande. Kama munande anapata shida mkanisa, anakuwaka kimbele mbele. Kama haiko munande, yeye haendake kule. Najua kama vile mtungaji Mitera, na mimi nishaka kuwa paluku, nishaka geuka paluku kirongozi. Amen. Tu ya nini? Unaenda kwa Banande, utanikutana. Kama utanikutana Bukavu, misha kwa bahati. Unajua juu ya nini? Mimi sina chaguo, kwa sababu wakati ni mgumu. Wakati ambao tuko nayo ni utajiri mkubwa. Angalia ubaba, mke wake anakufa kwa ajili ya kasirani, kwa ajili ya wanaume 600 sema naye. Wakati mke anakufa, ndio anaelewa thamani ya mke wake. Hapa Goma minajua mke mwa mchungaji, mke anampesa sana ule baba. Sasa mume akasafiri Kigali, kule anakufa. Wanakuja na maiti hapa Goma, wanasema tunaenda muzika ule mchungaji. Alikuwa mchungaji mu, hata Kisangani vile vile, hapo muzike na amani. Lakini ule mchungaji alikuwa anateseka kama vile sisi wachungaji tunakuwa na vidonda. Tunasema kama minakasirika hapa, kanisa itaenda kugaboleka. Na ndio maana kuna kwa wachungaji ambao wanakuwa kwenye madhabahu, wanakufika kwa madhabahu. Ndio mimi nishaka katala, kama wananisumbua, samahani, tuachane basema. Unajua juu ya nini?
Wakati ule mchungaji anakufa, juma moja tu, sasa mama mchungaji anaanza kugonda, anaanza kuanguka chini, anaanza kuanguka hata kwenye barabara. Anaelewa ya kama mume ambaye nilikuwa naye alikuwa na thamani. Ambia jirani yako tupendane tukiwa hai. Sawa. Ujue ya kama umezaliwa na mwanamke. Tusome shairi la pili. Verset 2. Il naît, il est coupé comme une fleur. Umezaliwa, lakini katika mafikiri ya baada wakati fulani utakatwa. Il fuit et disparaît comme une ombre. Amen. Acha nikwambie kitu. Wakati mamangu alikufaka, hata kama nilikuwa na wahubiri hapa, ilikuwa vigumu kuelewa ya kama mama yangu ashakufa. Vidonda vya ndani ni katika moyo wa mtu, haiko kwenye mavazi. Unaweza kuwa unavaa vizuri, lakini siri ya ndani yako ni Mungu tu ndiye anakuwa anaijua. Mara nyingi wakati mimi naona baba yangu, mara nyingi mimi namwamakia, papa usinisumbue tena, wewe njoo mimi nabakia na wewe. Mama mwashakaenda, ninamuona kupitia wewe, usinisumbue baba, kwa sababu nilikuwa na mpango kwa ajili yenu nyinyi wawili, lakini mmoja ashakaenda. Ijapokuwa nilikuwa na wahubiri hapa, lakini ilikuwa vigumu kuelewa ya kama mama yangu ashakaenda. Wakati niliposoma hii shairi, Mungu akasema na mimi, akasema kila mtu amezaliwa na mwanamke, amezaliwa baada wakati fulani anakatwa, na wakati anakatwa anapotea kama vile kivuli. Mara nyingi nabakaka katika kona yangu, wakati minaona mama Chikai, minaona mama fulani, minasema kweli mama yangu alinaka kama mzaa, anapotea tu hivi. Mtu anapoteaka, mume anapoteaka, ndugu yako anapoteaka. Tuache unafiki wa ndugu. Namna gani wezekanavyo mkwe katika jamaa moya hamusemeshanake, lakini mwingine anakufa, njoo mnajitupa chini sasa. Nakwambia kweli, minasema uongo. Hata hapa kanisani kuna batu benye basemeshanake. Namna gani mtu anaweza penda maiti kuliko mtu ambaye iko hai? Gisi minasema hapa, mtu ambaye ana vidonda vya moyo anaweza sema inamaanisha ule mtu tayari roho yake ishakajaa. Basi nana vifanyaka. Ndiyo papa. Uelewe tayari kama ule mtu iko na vidonda ndani ya moyo wake. Mtu mwenye iko na vidonda vya moyo hasiki yake mashauri. Wakati unamhubiri, anatafuta ile kitu ya kupima kiroho. Anasema nani alifanyaka? Sema vidonda vya moyo. Ukomboe wakati, usiseme kama nitamsamehe mtu kesho. Kesho ni ya Mungu. Sasa mbele ya shairi yangu ya mwisho, tusome Methali, mahali niliposema Methali 28 mlango wake wa 13. Proverbe 28 verset 13 à 14. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui cache ses transgressions
wakati uko na vidonda vya moyo na unayafichika, hata kama wanakuwekea mkono, ubarikiwe, upate kuendelea. Sulemani anatuambia, wakati unaficha vidonda vyako, wakati unaficha machungu yako, wakati unaficha shida zako, nini wewe itakuwa? Ne prospère point. Nani ambaye anapenda tajirike hapa? Nani anapenda tajirike? Mungu anasema utajirike katika kila ngazi. Ninamwomba Mungu utajirike katika kila ngazi. Amen. Utajirike katika Amen. kila ngazi. Katika Amen. kila ngazi. Biashara yako iendelee. Nyumba yako Amen. iendelee. Na kazi yako Amen. yaendelee. Ndoa yako yaendelee. Amen. Ili ile ipate kufaa mwili. Nini ambayo naficha ndani mwako? Namna gani unazibaki katika nyumba moja? Mama, wewe unafanyaka siri zako. Uko na weka pesa za kiwanja. Mume wako na hajue gizu shaka uza na kiwanja. Amen. Amen. Wakati unaficha shida zako hauwezi kuendelea mbele. Sasa jibu ni nini? Suluhisho ni nini? Ule ambaye anayatosha wazi. Wamekuiba pesa. Unajua ya kama kweli wameniba pesa. Katika vidonda vya moyo na kuna kwa vile vitu viwili. Inabidi upambane na vita. Na upate kugadilisha maani. Bali ni bakaka. Yashaka pita. Inabidi nikufe? Hapana. Bali waka mtu mjamaa yangu. Ashaka kufa. Sasa hata kama tunafanya utafiti, hatafufuka. Ni haya ndio kupambana na shida. Nilikutana mume wangu na iko katika uzinifu. Kwa kweli nimemkutana. Yeye amenikosea. Ile ni kweli. Unabidi kuyasema. Sasa ili upate kufaidi, upambane nayo. Inabidi nijue. Kwa sababu nilimkutana katika machafuko. Hapana. Unaangalia nyinyi wa Kristo. Mnapendaka fasi kwa wana wadanganyaka. Unaangalia mahubiri za hivi. Kama inakuwa kainje. Hii kitunga kumbe ishajaa. Najua Mungu anaonaka mioyo yetu ndio maana tubarikiwe. Utaona na mama ambaye alipenda mume wake na mume akamkosea. Sasa kwa ule mke anaombaka.
mbinguni. Mie njo niliteseka na Bwana. Yeye alikuwa hana tasura. Nimemfundisha jinsi ya kuvala. Sasa leo amesahau kama ni mie. Kati yetu moyo ambao tuko nayo yanatufunga. Ubadilishe tu makanisa. Miguu ni yako, macho ni yako, lakini mwenye anaficha shida zake. Kama mimi njopo shida, kuya unione. Blessure. Merci papa. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les obtient miséricorde. Watoto wangu mnisikilize. Mnamombaka Mungu, lakini hamjue Mungu, hamjue hata na maandiko. Natoa mfano. Ninasema hapa kama mchungaji. Uitike ukatale, niko mchungaji. Ninasema kwa ajili ya Biblia ambayo jina yotetea katika Biblia. Katika ndoa ambayo ina utulivu. Haiko shida. Haiko kukosa mashida. Wakati wanasema ndoa ambayo ina ndani yake furaha, usifikiri ya kama wao hawana shida. Hata mimi ambayo mimi nasema pamoja na mume wangu tunakuwa na shida. Siku moja baba yake akamwambia, sisi ambao tuko kama vile faida. Watu wanafikiria kama unyumba nyingi na furaha vyote binaendeka. Ninakupenda. Wewe ni upendo wa maisha yangu. Nikupitia urembo yako. Njoo volkeni haitomboki. Ile ni uongo. Katika kila nyumba, hata kwetu si wachungaji, unakuwa ndani yake shida. Lakini nini ambayo tunayoyafanya? Ujengaji wetu tunayatafakari. Wakati mmoja anataka kwenda kinyume, minafungula hiyo article ya Efeso. Inasema madame, Biblia inasema unapata kujishusha. Anasema amina. Naye vile anafungua, anasema mpenzi, kitabu chetu hiki inakuomba na wewe ya kunipenda vile. Sasa kila mtu anahusika.
na tunaendelea. Hatuna nafasi kwa vidonda vya moyo. Hautakutanaka uheri nje. Mahali ulipo, wewe mfikishe mke wako kwa bulaya yako. Siri iko katika Biblia. Ni nyinyi peke yake. Mungu, nimefanya hiki. Mungu atakusamehe. Verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Maisha ya uheri haiko katika magari. Haiko katika vitu vingi. Mtu mwenye heri yule anayemwogopa Mungu. Namna gani anamwogopa Mungu? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ni pale ndipo kuko shida. Watu ambao iko na vidonda vya moyo wanakuwa na moyo walijiwe. Yeye anafanyaka moyo wake kuwa mgumu. Mwingine atakwambia hata mchungaji anafika hapa, hata Mungu anashuka yeye peke, na huko mkosa adabu vile, na umogopake vile Mungu. Wakati ushasirika, haujiwezake kujiamini, unasema hata Mungu anashuka. Mungu anakuwa kama vile mwenzako, umtukane hata mchungaji, lakini Mungu unajua tu kwa ajili ya vidonda vya moyo. Wakati anakasirika, yeye anakuwa mkosa adabu. Ndio papa. Hapa nimemuweka kuwa wazi. Yeye hana haki ya kuvunja ndoa na hana haja na kuwa na vidonda vya moyo. Inamaanisha nini? Nisisikia na sasa mchungaji nimechoka. Unagizi tunateseka. Wakati tunafanya hivi, vidole ingine ine ni kwa ajili ya nani? Moja ni kwa ajili yenu, lakini ine ni kwa ajili ya nani? Na mimi nimeingia ndani yake. Wakati nimefanya hivi, amena, ule ambaye anafanya moyo wake kuwa mgumu. Nini ambayo imetaka kusema pale? Katika unyumba kakosake shida. Hata katika jamaa, bandugu mnapigana, unaenda kwenu, mnaita mchungaji, bandugu banafika, ijapokuwa najua kizi mume wake hata kupata pesa kununua maji hakuna. Sasa ile pesa ya mambuzi itatoka wapi? Ulifunga bitu wewe peke ili upate kurudia, inabidi mchungaji ndio afike.
Ule ambaye anafanya moyo wake kuwa mgumu. Wakristo wamekuwa na moyo mgumu. Moyo mgumu. Anaweza kuomba. Anaweza kufukuza mapepo. Ndio kwa maana leo tutaomba, Mungu nipatie hali yako. Unipatie moyo wako. Roho wa huruma, moyo wa mnyenyekevu. Mimi nasema hivi. Kama hii kanisa tunakushindwa, kwa kweli pole kwako. Unaangalia watoto wangu ambao nimezaa katika kiroho. Unasikia Flori. Unasikia Gizi anasema. Unasikia kama mstari iko. Unasikia binti wangu naye. Unasikia kabisa Benedika. Unasikia vile Filipe. Gizi anawafundisha. Unasikia. Mahubiri yenyewe unasikia katika kanisa hii. Kama haubadiliki, kwa kweli Mungu tu. Shauri la pili. Juu ya nini kuna vidonda vya moyo? Kwa sababu watu wanasikia kwa wenzao. Tusome shairi la mwisho. Zaburi 2 mstari wake wa pili. Psalm chapitre 1 verset. Zaburi 1 mlango wake wa kwanza mpaka ule wa pili. Psalm chapitre Psalm chapitre 1 verset 1 à 2. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Kama unapenda utoke katika vidonda vya moyo, usitafute mashauri ya watu wabaya. Ule mtu mbaya ni nani? Ni ule mwenye anafanyaka dhambi kwa urahisi. Katika unyumba yangu ninakuwa na mabishano. Huyu ni rafiki yangu. Tunakunyaka pombe fasi moja. Tayari yeye ni mtu mbaya. Kwa sababu utu wake ubaya yanaonesha ya kama hatii neno la Mungu. Ule ambaye ni mtu mbaya haiko mwenye anafungaka sura. Hapana. Mtu mbaya ni ule mwenye anakosa kutii neno la Mungu. Sasa Mungu anasema hivi. Heri mtu yule ambaye hatembei kulingana na mashauri ya mtu gani? Ya mtu mkaidi. Unakuwa na shida katika nyumba. Anaona rafiki yake. Anasema rafiki yangu, mke wangu alishanifanyizia hivi na hivi na hivi na hivi. Sikia shauri. Unaangalia bana mke, inabidi mulipize. Utamupa malipizo, atakufa katika chumba kama vile ule baba. Angalisho na mashauri ya watu wabaya. Wandugu, niko na ofisi hapa. Wengine wanatumaka vocha. Ile ni roho namna gani? Niko na ofisi yangu pale. Uko na shida. Unafanya mwaka mzima ndani ya kanisa.
unafanya miezi mitatu ndani ya kanisa, hauendelee mbele, lakini kule nje unalia kujina mchungaji Mitera. Amen. Karibuni mwaka inataka kumalizika. Roho. Mtu mgumu hawezi kukusaidia kufungua moyo wako. Unatembeaka na nani? Nani ambaye anakushauriaka? Hata katika ndoa yako. Hapa nimetaka kusema kitu. Inaweza kukuumiza saa zingine, lakini mimi sihangaiki. Mimi nasema kama Marcelo, sihangaike. Namna gani mama katika unyumba? Iko na barafiki benye biko katika unyumba. Mnazungumzaka nini? Amena. Uko katika unyumba. Lakini barafiki yako ni benye haba ingiaka kubunyumba. Bakasema bama moto banapita pa kuku ni balevi, banapenda madawa na banapenda uzinifu. Samia mchungaji Mitera. Nikuwe na rafiki mfumo. Kwa kweli inaeleweka pale kati yetu. Mimi niko mchungaji. Niko na rafiki yangu mwenye nikache. Na iko pale na mairizi zake. Na mimi nakwambia mimi sigusake kuzile dawa zake tu, ni rafiki yangu. Amen.
Leo urudi katika nyumba yako. Mimi nakupatia mtihani. Tafuta karatasi. Anja andika. Ya kwanza, kitu fulani jina ni Tesaka. Kitu ya pili, kitu fulani alinikwaza. Kitu ya tatu,